Thank God for the ceasefire, the end of the bloodshed and killing. I am not the only one happy. All of the Gaza Strip is happy. All the اتجه باتجاه منطقة واد نعم الآن على baru-baru ni channel ni kena hack bye. Dah lah kena hack, lepas tu kena remove daripada YouTube. Tapi alhamdulillah lah, aku dapat balik. Aku tak tahulah menatang mana yang syibat. Mungkin tak puas hati lah kot apa yang aku cakap ke apa benda ke kan. Tapi tu lah, kita kembali lah. Secara tak sedap kan, dah 2 tahun lebih dah kekejaman terhadap Palestin berterusan. Makin hari makin teruk, makin melampau. Langsung tak ada tindakan pada geng setan. Aku rasa tragedi ni akan masuk antara tragedi besar dalam sejarah peradaban manusia. Tapi akhirnya satu perjanjian damai atau ceasefire telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. 20 Peace Plan for Gaza yang diutarakan oleh Donald Trump, tak silap aku 29 September lepas. Dunia terkejut, masing-masing macam terpinga-pinga sebab tanpa disangka-sangka pejuang Islam setuju dengan plan damai tu. Cuma mereka minta ubah sikit lah. Adalah mereka punya request dan mereka sign tanda setuju pada 8 Oktober. Bila dah setuju, masing-masing dah terkejut. Aku rasa sekali dengan band setan terkejut. Mungkin dia mengharapkan pejuang Islam tak setuju, so tu alasan untuk mereka. Dia tengok setuju. Bila dah setuju tu, Trump terus buat keluar statement, arahkan Israel untuk stop boom dan keluar daripada Gaza pelan-pelan. Adalah mereka dah tetapkan line kuning, setakat tu je Israel boleh duduk. Apa plan yang sampai 20 tu? Aku baca yang penting lah, dan aku baca cara mudah lah. Antara poin dalam plan damai ni, hentikan serangan serta-merta. Masing-masing kena lepaskan tebusan-tebusan, tahanan-tahanan, baik yang hidup dan yang mati. Tentera Israel kena gerak, lama sangat dah, keluar lah. Pejuang Islam harus meletakkan senjata, demilitarize secara berperingkat. Pembangunan semula Gaza akan berada di bawah pantauan pengawas internasional lah. Akan ada pembentukan kerajaan teknokrat sementara di Gaza. Sebelum kita kupas sikit, kita tengok dulu lah reaction rakyat Palestin lepas mereka dengar berita tentang persetujuan ceasefire kali ni. Tengok lah betapa gembiranya mereka. Orang yang merasai survival hardship tu kan, mereka sambut kau-kaunya. Yang kita dekat sini semua benda nak kait dengan politik tempatan. Malu lah bang. Walaupun dah banyak kali ceasefire dilaksanakan tapi tak menjadi-jadi, ada je orang yang langgar. Tapi kali ni katanya ceasefire ataupun plan damai ni lain sikit lah. Orang Gaza sendiri cakap feels different today, even though the official announcement that it has taken effect has not happened yet, but at least the deal that has been reached, as well as the
endorsed and made public in a statement by Donald Trump makes everyone feels now, okay, we are on the right direction this time at least. It's not fragile anymore. There are no drones, there are no attacks. It feels definitely different for them. So the Israeli military throughout the past 2 years, ongoing relentless bombardment has pushed Palestinians to a state of mind where a quiet time is unusual for them, and this is part of the psychological damage that is caused to people, that a peaceful time and a time of tranquility, a quiet time is unusual, given that in every single day you were exposed to aerial threats, aerial bombardment that pushed you to feel this way. No one expected to survive this relentless genocide. No one at all. Every day we woke up saying thank you, we're alive, and if we go to bed later on, if we were able to sleep, we did not think we're going to make it. And that's the constant threat, always hyper vigilant because of the constant threat and fear, the unpredictable bombs, the drones that we're striking everywhere. That's the kind of feeling that we lived for 2 whole years, and now it does feel different this time. Berbalik pada plan damai, nampaknya semua cun lah buat masa ni. Dapatlah orang Palestin hidup dengan lebih aman. Banyak benda terjadi kat mereka, family meninggal, rumah hilang, Gaza rata, tak ada apa. Tapi itulah yang mereka harapkan, dapat hidup aman lah. Cuma personal opinion lah, kalau kita nak kaitkan dengan storyline akhir zaman lah, akan ada lagi muslihat Israel di masa akan datang ni. Dan mungkin plan damai ni pun ada muslihat kan, ada kepentingan untuk pihak mereka. Mungkin lah. Contohnya lah, kerajaan teknokrat tu bukan dipegang oleh pejuang Islam, bukan dipegang oleh pihak Mahmud Abbas. Lepas tu siapa? Besar kemungkinan lah aku rasa kroni ya Ahmad. Kita tak tahu lagi lah siapa. Cuma aku ada nampak dekat TikTok lah, yang kononnya aku tak ingat lah, Mamat tu dia bekas Perdana Menteri UK. Senang cerita dia ada jawatan lah dekat UK dulu. Katanya Mamat tu lah konon-kononnya akan pegang kerajaan teknokrat tu. Dan katanya berada tu antara punca terjadinya perangan dekat Iraq. Sekali lagi, semua ni mungkin lah kan. Aku cakap je lah. Tapi macam mana pun aku harapkan semua baik-baik aja lah. Kesian lah dekat mereka hidup macam tu. Semoga benda ni tahan lama lah. Kita tengok lah apa akan jadi nanti. Israel tu, Trump tu, bukan boleh harap sangat. Kalau kita tengok balik kan, negara-negara Islam yang mereka serang, mereka jatuhkan kerajaan, ruling empire, sanction bagai, tiba-tiba mereka letak kroni mereka, orang mereka, walaupun berbangsa Arab ke apa benda ke, tapi ada hubungan dengan mereka, jadi pengawas negara tu. Selebihnya tu siapa tahu kan. Tu peluang mereka nak sesatkan rakyat slow-slow, nak leka kan slow-slow. Mungkin dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Lepas tu, ada lagi video yang aku jumpa, katanya Israel ada buat serangan beberapa jam lepas plan damai tu mereka tanda tangan. Kan mereka dibagi masa untuk gerak daripada situ lah. Tak tahulah, mungkin serangan terakhir. Cuma aku tak nampak lagi lah orang yang bercakap tentang serangan tu. Mereka drop boom di beberapa tempat dan kebanyakannya dekat dengan orang awam. Lepas tu ada pula mereka kerah tank atau kebal. Tengok macam official tapi tak ada orang cakap, jadi aku tak berani nak cakap lah kan, benar ataupun tak. Tapi macam kita tahu lah, setakat ni mereka lah yang paling psycho, yang paling setan, yang paling kurang hajak dalam sejarah. Jadi kalau aku percaya pihak Israel 100%, memang aku benar ubi lah. Kita tunggu tengok lah kan, lepas ni nak jadi apa. Aku harap Gaza dapat bangun balik lah, walaupun mungkin makan masa berpuluh tahun nak bangun macam asal. By the way, selamat pulang lah kepada 9 orang rakyat Malaysia yang baru-baru ni di-intercept dan dicolek oleh Israel. Alhamdulillah lah, semua selamat. Walaupun katanya rakyat Malaysia pun ada yang dipukul, ditampak, ditendang. Janji selamat pulang je lah kan. Dan respect, tahniah untuk keberanian anda semua. Walaupun semua bayar-bayar mak aku dah. Dan kalau boleh tu lah, abaikanlah geng-geng kotak kasut. Biarlah mereka macam tu sampai ke sudah. Woi,
Cakap. Nanti lah kita lepak lagi. Gerak lu.